شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه کنید. سلام علیکم подписчикони канали Меҳроб Про. Бародаро ба ҳамаи мо хеле маълум буд ки рӯзи 1 ноябр батли Шон МС ва Райдер мегзарад. ин батл рӯзи 1 ноябр соати 3:00 дар шаҳри Душанбе гузашт. бародаро дар чандин каналҳо мо дидем ки нависагиян ки Шон МС дар батл бой дод, Райдер ғолиб шид. Не бародаро, я ҳеҷ кас гуфта наметавонад, барое ки дар батли Шон МС ва Райдер судия набуд. танҳо ин батла мухлисо метавонанд ки судит кунанд. баъди батл Шон МС дар инстаграми худаш наворе баровард ки гуфтагие ки баъди ин батл реванш фристайл батл. ба наздикии мухлисои Шон МС ҳама ждат кунем ки фристайл батл байни Райдер ва Шон МС мегзарад. дар батли Шон МС ва Райдер Шон МС танҳо 64 мисра, яъне дар 2 раунд 32 мисрагӣ хондагиай тамом бе ягон тайёрӣ рафтагӣ баромад кардагиай. Райдер дар ин батл хеле сахт тайёрӣ дидагӣ буд. бародаро рӯзҳои наздик дар канали Сунат Шарипов видеои пурраи батл меброяд, метавонед бироин тамошо кунед. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед. البته سامبوسا با کادوست با سری دلت چی؟ من خستم چخلی چی؟ دوریزی من به وفا. بس تمام پخشه ها جام شدم. بیشتر اریگینال میخونم. آره چگونه که این اگه مختا خرمان دکن مرحمت. نه قبول سو اینو باش ما بانی میگو آرمان کنم. مایده یا آمدت گردم خد قامت گردم